MLA kan nongstoin konstituensi ubak Macmillan Bersat ulai itu bahkan nongstoin menta kampat yo ekabha bansna madan plang plastik ni artificial turf. Namar baka madan ke bala pendon kam da ke NDSA hanong pendeng kam day ke bala long try da ke NDSA. Hendrai ke day ke helipad ne ke caka sange helikopter jung tanah GAD. Ulong bah ke jing syangi la dep ha ika proposal syaka sorkar na ke benta bansna ki jaka syong ne sitting gallery bat kumju bansna ke madan artificial turf. Hendrai namar ke te ke jing ya menta 4 la ban yo ite ke madan. Ba Macmillan ula pensyai ba mentai kidang don hapedang ke jing ya penbej bat ke NDSA bat kumju bat ke sorkar. Na ke benta ban IT no ite ke jaka syaka NDSA kenang ba on la ban wan ra no ite ke madan artificial turf po nongston. Susu lai thu ruba kum unong mikmat udon kamen sem ban kentiu ki kamile kai sport aka dong hatang. Bat ula dep ban ajing ya rabru ban penbhai kum bal lai photli ki madan yele kai lingba ka MLA scheme ke jong u bat khat artli na ka state sport council ba kentup ya ke madan like se balamang hadu sauphwe lak nang ban nang kentiu ya ka sap ka phong jong ki samla ha kathan. Hakam yele kai sport pa ga district ni. Nagaling juga haki sistem baladak leng bagai MLA scheme kumba arko lai photli ki madan yele kai. Nalai leng bagai MLA scheme ban penbha ka improvement di playground. Bat leng bagai scheme juga state sport council kumba khat artli ngila ai ban penbha ki badan ban mentala dep train. Pat kawai ka bakam he pangila ai ka ga like set sport club ka bangisna ya kitu bi ka songka song pekai jungi paiba ki ka ga sitting kalari ka bale mang sa fuwe lak tingka. Pat kata ga kamram jung akum nom ekmat bani yo i pakikam ya lekai sport apa ka kursi junga kina kiu spal. Kadonu ga jing keno kini kesngi bangi ngimyo ya kata ka artificial turf bang fine. Ene ngong ye piba tidak i ka stadium kepada hota ya penengrai ka bala mang sangkul tingka ka ba jing train nginum atatin bahapa ugnai di sembang tong sembang pendek peringin yo banti. Pat akabai dei pat ka madan hanong pendeng jo ka nongsten district sport station ngila pa ka proposal bansna ki sitting kalari bat ka artificial turf bat ka jing ka bangi ya pendu ba ka te ke jaka kam dei juga NTSA. Ka te ke jaka kam dei juga nongsten district sport station ka te ke jaka ka dei juga GAD department. Bat hadu mentang ngidang ya penbai. La ka soka ka kloi ne em ban IT no ya ka te ke jaka syaka nongsten district sport station. Nama ya betul nadu meniswa ka soka ka shimi ka dei jaka ban penlongkum ka jaka penhiar kajaka senge helikopter iyo helipad paga ngabat kino kikam juga no district sport station ngidang eken ni kisni bangila pa pusat bangala thog banamba ngidon kam pansna artificial turf ya kamadan hano pendeng kepada juga NDSA par kata gari thong ini bat ngan yai tristom bat kajing meta nama baga NDSA kamdon jaka kate ke jaka balong meta kade juga GAD department bat kartum ga report ga record badan government ke jingbu jing thog government kapan i ba kate ke ga helipad ke jaka senge helikopter. Tegi orang malam dah nimpat yuk nak berlipat ke Jaka, kum ke Jaka sengit helikopter, kan shenjing ke government bagan IT itu ke Jaka, Jaka Nongstoin District Sport Station. Pada kali itu kum nampak dengan persang, bangin apa terkian, bagan soka kan sa IT itu ke Jaka, bagan long try kan Nongstoin District Sport Station, but datang hantar, kan shenjing yang ibangin bahaya ke dengan